To se može osjetiti u zraku. Da, rekli smo Ivan iz pulskog Trojana, Hatef iz UFD iz Düsseldorfa. Ivan otvara udarcima u tijelo, lijepi zadnji direkt u bradu. Sad jedan i aperkat je uspio provući Vitasović. Uspio skopčiti ruke. Vitasović se diže. Hatef na taj single leg takedown, dobar scramble Vitasovića. Vitasović napada Kimuru na desnoj ruci. Mojla. Radi dobro sada Ivan iz donje pozicije laktovima. Mora sada malo i Hatef se korigirati, mora tu glavu spuštati više prema prsima svog protivnika. Ali bome ima i težinu za poklopiti protivnika. Da. Ovako bojice izgledaju zbilja fizički jako impresivno. Vitasović lijepo blokira desnu ruku koja nanosi štetu. Vitasović se smije, namiguje nekom u publici. Čine se to jaki udarci, ali kad si toliko težak i jak, osjeti se i preko bloka. Znači se Ivan iz ove pozicije, ali naravno pokušava Hatef napraviti sve da se to ne dogodi. Lijepi laktovi Vitasovića pri dizanju. Sada uspješno odoljeva Mojlovim napadima. Dozvoljava mu da spusti težinu na njega. Radi pametno, ne troši se nepotrebnim pokušajima dizanja. Vitasović u potpunosti uživa. Baš se osjeća ugodno u koži FNC-ovog teškaškog prvaka. 2 minute, malo više od toga do kraja prve runde. Ovo je borba na 5 rundi, ima i više nego dovoljno vremena. Kažem, dugo je Hatef bez poraza, ima niz od 12 pobjeda, izgubio je posljednji put u ožujku, tamo prije 6 godina u KSV-u protiv Marčina Vojčika tehničkim nokautom. Još jedan dobar lakat. Lijepo kažnjava prostor koji Mojlo stavi u pokušaju zadržavanja. Mojlo ne uspijeva za sada zadržati poziciju. Iako je Hatef taj koji radi pritisak, ali čini mi se Vitasović nanosi puno veću štetu. Apsolutno. Ovo je dobro, ovo je sad jako opasno. Vitasović, 2 lakta iz dosta dobre pozicije, ali Hatef je zagrizao i ne pušta. Ovo sad i on odgovara udarcima. Mislio sam da će puno više udarati Mojl. Vitasović lijepo blokira ruku, sad je dobio par udaraca. Vitasović komunicira cijelo vrijeme okolo i sa svojim trenerima. Stvari što se Mojl u ovim pozicijama jako puno troši, ne uspijeva dobiti nikakvu značajnu prednost. Sad je u side poziciji, ali još 15 sekundi do kraja. Ovo je njegova pozicija gdje nanosi veliku štetu. Poklopite težinom.
i otvara laktovima i hammer fistovima. Kraj prve od mogućih 5 rundi meča Ivan Vitasović, Hatef Moil. Da, ona ground control, odnosno ta kontrola na tlu Hatefa je bila prisutna, to smo očekivali, ali kao što sam rekao, Vitasović je nanosio apsolutno puno više štete svom protivniku. Mislim da Vitasović ne ide na brzi finiš i ostalo pametno radi. Hatef se puno mara, stisko ga je cijelo vrijeme. Vitasović je radio koliko treba da ne uđe u lošu poziciju. Ovdje je bio pokušaj nekakve giljotine. Kako uživa čovjek. Velika podrška i za Ivana Vitasovića. Ivane sa tribina SAP Gardena u Minhenu. Kreće druga runda. Otvara Vitasović sa kikovima. Još jedan low kick. Drugi opasan low kick ide sada i sa ljevim prednjim direktom. Dobra kombinacija Vitasovića, ide odmah Hatef u pokušaj rušenja, ide u novi pritisak. Evo, pred nama su cijeli kave se trese. Cijeli stol se trese. Opa, lijepi udarci, ali završava na podu Vitasović. Da, imamo sada baš sjajan pregled ove situacije. Vitasović kontrolira 2 na 1. Lijevu ruku kojom udara Noel. Ne dozvoljava Moelu nikakvu konkretnu poziciju. Moel ide prema side poziciji. Malo nezahvalna pozicija za Vitasovića dok je uz kavez. Međutim, diže se u kornjaču. Da, nema nikakve panike kod Vitasovića. Diže se, ovo nije lako, ovo Filipe nije lako, 116 kilograma. Lijepo koljeno Vitasovića. Ovako ga dignuti, nevjerojatno. Još laktova. Da, radi Ivan laktovima kad god za to ima prilike. Ima Kimuru. Ima li ovo sada Vitasović? Sprema Moel. Do kraja runde. Moel ruku je sakrio, bilo je blizu možda da iščupa. Treba iskoristiti Vitasović to za dizanje. Okreće se ponovo u kornjaču. Jako lijepo se ustaje Vitasović. Radi taman koliko treba. Ide i novi val podrške sa tribina SAP Gardena u Minhenu. Posljednji meč večeri, main event, borba za pojas teške kategorije. Vlasnik Ivan Vitasović brani titulu protiv Hatefa Moila. Sudac upozorava, potencijalno će ih dignuti.
Posjekotinu na obrazu Vitasovića. Skoro je bilo cvikanje. Ima tu još dovoljno aktivnosti, tako da Aleksandar Zorić još ne reagira, pušta ovo dalje. Zanimljivo da se Vitasović fokusira na Kimure, na većem čovjeku i Hrvaću. Jako dobar sad ovaj lakat iz okreta Vitasovića iz te ne baš zahvalne pozicije na žici. Da, to je sad trenutak. Evo, zanimljivo, sada bi Vitasović mogao napraviti neku štetu. Još 30 sekundi prije kraja. Lijepo pogađa. Jako dobro, pogodio je sada Vitasović. Pogodio ovaj ljevi poludirekt ili šta je to već bilo. Sada kreće jedan ovaj... Lijepo mu noge kažnjava. Da, na prednju nogu napada Vitasović. Dobra kombinacija, ima li još vremena za Vitasovića da ovo pokuša završiti. Ne djeluje doduše tako uzdrmano Katef Mojl, ali i druga runda ide na stranu Ivana Vitasovića koji apsolutno može biti zadovoljan načinom na koji se meč do sada razvija. Mislim, puno vremena provodi u donjoj poziciji, radi puno štete laktovima. Pitanje je ko dulje može držati taj tempo. Koliko se Mojl kiseli. Sad je Ivan, djeluje dosta umorno. U zadnjih 30 sekundi. Mislim da će veliku ulogu igrati u daljim rundama low kickovi koje Mojl dobije. Bilo je par low kickova, vidio sam calf kick. To će mu dosta usporiti šutanje i potencijalno napraviti nepokretnu metu od njega. Osobno mislim da je to nešto što je Rocky trebao koristiti više u njihovom dvoboju kad ga je uzdrmao. Vidimo Posjekotinu ispod lijevog oka Vitasovića. Da, nema s druge strane nekih vidljivih šteta kod Katefa Mojla. Kreće treća runda, odmah kreće i Vitasović. Dobar je bio ovaj desni overhand. Je li malo uzdrmao, načeo Katefa. Ne bi rekao čeka, ali dobar lijevi kroše. Sjajan lijevi kroše je to bio i kako otvaranje Vitasovića u trećoj rundi. Radi opet po tijelu. Treba što dalje od žice otići Ivan. Još jedan direkt u tijelo. Da ide Katef na novi pokušaj rušenja, ali... Lijepi udarci u tijelo, krošej. To sve umara, pogotovo kad si umar još koljeno. Da, sve više spušta ruke, sve više otvara garda. Katef Mojl, prvi jasni znak umora. Lijepi aperkat. Ono što smo pričali, umorite svo hrvanje, a Vitasović je stvarno kondicijski, vrhunski spreman. Pokušaj tog desnog overhanda, ali napada sada ponovno i tim calf kickovima prednju nogu. Treba se više bazirati na ravnim udarcima, to mu je prolazilo. Nekoliko puta ga je Mojl rušio tako što je prošao ispod desnog overhanda. Tiše Vitasović tempo. Da, diže sada i koljeno i ovo je, rekao bih, jedna vrlo intenzivna runda po tom tempu, po intenzitetu. Vidimo i Posjekotinu na desnoj nozi Vitasovića, vjerojatno od kikova. Impozantno, dva teškaša da takav tempo imaju. Single leg Mojla. Vidim sada Mojl u nešto bolju poziciju, nešto bolji napad, ali ipak ima tamo Vitasović opet leđa na žici, polako gradi taj svoj povratak.
Duboka posjekotina na potkoljenici Vitasovića. Lijepo se rastvorila rana. Ona nanosi štetu u polugardu. 2 minute, više od toga jako puno do kraja treće runde. Ovo je njegova pozicija gdje iscrpljuje protivnika i kažnjava. Ovo je baš klasični Hatef. Kako bi ljudi rekli, Vitasović se mora samo ustati. Samo to i ništa više. Da, jako dobro je otvorio Vitasović ovu rundu i zapravo odradio njen veći dio, ali sad Hatef je došao do te svoje pozicije koju zapravo priželjkuje cijelo vrijeme, no ide Ivan, dobro. Laktova iz close garda. Da. To znaju lijepo otvoriti Tijeme. Još minuta do kraja. Iz ovih kratkih latova i Hatef također uspjeva dosta toga provući. Vidimo da ima tamo sada i na Ivanom licu nove štete. Nepovoljna pozicija za Vitasovića. Prelazi u bočnu kontrolu. Radi štetu laktovima na licu Vitasovića. Ali ovo Filipe troši nenormalnu količinu energije. To je njegov bread and butter, kako bi se reklo. Umarate i crpi energiju iz tebe. Još 15 sekundi. Sad Vitasović tu nešto malo mijenjati, mora ovo nekako izdržati, dočekati Kraj runde. Runde koja je tako sjajno počela za Ivana Vitasovića, završava ne baš najbolje i jedna, kažem, prije svega vrlo intenzivna runda. Kome je na kraju dodijeli? Definitivno Hatefu. Nanio je sad štetu. Vitasović je puno bolje krenuo u rundu, međutim puno štete je sad napravio Hatef na kraju. To je dvosjekli mač, radiš puno u stand-upa, ne želiš da te ruši i onda padneš dole umoran. Dobro, slušam, pišem prve 2 runde Vitasović, treća Hatef. A sve su mi runde tu negdje. Vitasović je više štete nanosio, ali puno kontrole imao. Ali ako ćemo po našim sucima, kontrola, odnosno šteta je prvi parametar po kojem se gleda. Hatef je baš jako završio treću rundu. Ne sviđa mi se ova posjekotina na Vitasovićovoj nozi. Da, dosta je to bilo otvoreno. Nadam se da je sad to sanirano koliko je to bilo moguće. Krećemo u četvrtu rundu. Ali sviđa mi se pogled u očima Vitasovića. Svijetli. Kažnjava tijelo. Svi su tu udarci. Kakva izmjena. Praktički repriza onog otvaranja prethodne runde. Spušta glavu Vitasović, provukao je Hatef desni aperkat. Mora spuštati da se brani od rušenja. Bilo bi sad jako dobro da se Vitasović uspije braniti od rušenja. Pušta ipak Hatef Vitasovića polako ovdje na žicu.
opet u dosta ranoj fazi runde. Vitasović je probao preokrenuti poziciju, ali je u procesu pao na pod. Pametna odluka Vitasovića, okreće se u kornjaču. Gradi visinu. Evo pokušaj cvikanja, odlično. Jako dobro ispada sada zaštita, čini mi se, Vitasoviću za zube ili sam to samo krivo vidio, ide borba dalje. Izvikao se Ivan, ali jako je uporan taj Katev. Mojl jednostavno polako, ali onako ko tank ide samo naprijed. Opet smo na podu, u sajdu. Sada u Havgardu. Teška pozicija za Vitasovića. Srećom uspije se okrenuti u kornjaču. Još malo podrške za prvaka FNC-ove teške kategorije Ivana Vitasovića. 2 minute do kraja predposljednje četvrte runde. Teški trenuci za prvaka, trenutno mu treba podrška. Ovo je opet odradio nadljudski Vitasović, ali kažem, ta upornost Katefa Mojla jednostavno je i dalje njegov forte. Brzo opet spušta Vitasovića u parter. I osjeća se sad već tih 10 kila razlike. Ali prvak ne odustaje, radi, vidi se da je na autopilotu. Da, teško sada obojca dišu. Pritisak, ta kontrola Katefa Mojla ide dalje. ...223 kile u kavezu. Moraju teško disati, četvrta je runda. Opet pokušava Ivan laktovima iz donje pozicije. Još 30 sekundi. Mojla nosi štetu laktovima. Otvorila se, čini mi se, ta posekotina na Ivanovoj potkoljenici, opet nešto više krvi u parteru, a to sve crpi energiju. Da, ono što je sigurno, ući ćemo u posljednju 5. rundu. Da, četvrta runda iza nas. Teški trenuci za prvaka. Da, Filipe, još jedna runda koja ide Katefu. Ali kada je osvajao titulu nije borba izgledala najbajnije, pa je izvukao na kraju. Pa jasno, da, pa Ivan je tu s razlogom nosi taj pojas. Naravno da će izazivač biti na ovako jednoj visokoj razini. Dobro je pogađao Vitasović na početku runde. Kažnjavao laktovima dok su bili u separaciji. Međutim, Hatefova težina lagano nosi danak. I evo nas malo po malo, meč po meč, stigli smo do posljednje runde ove večeri. Ivan Vitasović, Hatef Mojl.
posljednja runda, kažem, i večer i ovog meča za teškaški pojas FNC-ovog prvaka. Lijep high kick Pitasovića. Završnih 5 minuta u SAP Gardenu u Minhenu, 27. izdanja FNC-a. Moel ne želi ništa prepustiti slučaju. Ne želi riskirati nekakav nezgodni udarac. Opet ruši Vitasovića. Pokušaj Brzo je to Moel opet spustio parter. Pokušaj Darsa. Nije toliko dobar hvat, ali to je tapkanje i pobjeda Katefa Mojla. To je sad prekid u posljednjoj 5. rundi. Katef Mojl dolazi do pojasa prvaka FNC-a u prvake. Nažalost nisu najbolje prošli po domaće borce. Međutim, ne sumnjam da će se vratiti, evo ga, Dars. Baš je Moel gromada od čovjeka. Kako se to brzo okrenulo od onog ulaska u meč kad Ivan Vitasović